Stevan Jelovac bio je srpski košarkaš i košarkaški reprezentativac. Rođen je 8. jula 1989. godine u Novom Sadu. Košarku je počeo trenirati sa 10 godina u novosadskoj školi košarke Sport Ki, da bi se 2008. godine pridružio mlađim selekcijama Partizana. U veoma jakoj konkurenciji nije se nametnuo, pa je pozajmljen u ekipu Vizure. Početkom naredne sezone Vizura je spojena sa Megom, u kojoj je Stevan postao jedan od ključnih igrača. Aprila 2010. godine potpisao je za Crvenu zvezdu, a već na početku sljedeće godine vratio se u Mega Vizuru. Nije izabran na draftu 2011. godine. 5 godina kasnije igrao je ljetnu ligu za Dallas, ali nije uspio da se domogne NBA lige. Sredinom 2011. prešao je u tursku ekipu Antalya, da bi narednu sezonu proveo u italijanskom klubu Juve Caserta. U sezoni 2013-14 igrao je za litvanski Lietuvos Rytas, 2014-15 za špansku Saragosu, u kojoj je ostao do polovine 2017. Tada je prešao u Nižnji Novgorod, gdje je također proveo jednu sezonu. Sredinom 2018. potpisao je za njemački Broze iz Bamberga, a već početkom 2019. prešao je u turski Gaziantep, gdje je proveo godinu i pol, nakon čega je prešao u japansku ekipu Sun & Neo Phoenix. U ljeto 2021. vratio se u Europu, tačnije u Grčku, gdje je nastupao za atinski AEK. U dresu Srbije prvi put je nastupio 2018. godine, odigrao je 11 utakmica i postigao 108 poena. Jelovac je 14. novembra 2021. godine hitno prevezen u bolnicu kada mu je pozlilo na individualnom treningu. Ispostavilo se da je krilni centar imao moždani udar, a kako je poslije prve intervencije medicinskih stručnjaka saopštio njegov klub, stanje je bilo i dalje kritično, ali stabilno. Zbog ozbiljnosti situacije, Stevan Jelovac je na inicijativu porodice u vrlo teškom stanju prebačen u Srbiju kako bi bio pod nadzorom srpskih ljekara, nadajući se čudu. Nažalost, posljedice udara bile su prevelike, te je Stevan preminuo 5. decembra 2021. godine.